Uhulumende weBritain uyisusile inarha yekhethu emazweni ebekaninwa bona ngayakhona kwanje. Kubalwa iAngola, iBotswana, iSwazini, Lesotho, Malawi, Mozambique, Namibia, iZambia neZimbabwe. Nahezi bezibekwe ehelweni lenarha ezingozi khulu bona zingavakatshela eBritain. Ngemva kokuthi abososayensi beSouth Africa bathole ingogwana iOmicron. Nakusenjalo undunakulu weBritain uGrant Shapps uthi bazokuragela phambili namahlelo wokuhlola bonke abangenako begodwa kunamagadanga amatsha okuqinisekisa amakhambo. Batsho bazokwenza isiqiniseko sokuthi wonke umuntu ongena khona uyajova. Ngenyanga epheleleko uMengameli uCyril Ramaphosa wawahlaba kumbi amazwe angaphetsheya kwamalwandle ngokusinina. Nakusenjalo iTourism Business Council of South Africa isamukele isiqundo senarha yeBritain sokususa iSouth Africa nezinye inarha ezilithumi zeAfrika ehelweni lenarha ezikhandelweko ukuvakatshela inarha leya. Isikhulu somkhandlu wezevakatsho uChifiwa Chivenga uthi banethemba lokuthi longezeleleka izinga lembawo zabavakatshi emalangeni ambalwa azako.